Hello nam mi te ho avelin eung ki moto ki tau vin tu ni ni kho ni sim som ni a thla thla som kumsang ni le som ni langa ni kho in jong mun chom choma pana tu su la khom ho e ho pa wa hin ki le do ho hin chata le e ho pa mo nga hin ki su do ho simphong na anane ki notin hi chewa ko na chu ki holim na theium la hi ta chu niaw niawa ini ki holim ki diu hin na muntina ko na tu su ngai dinga hi chi chana la hung lut nam mi te zo se na bon chawin ama se pianing ke man ka hin lim ma se pian ki novin tu hin khungai so lowin tu su chu ke man hin siming kating non hin ngayun lang hi chewa ko na chu hi ta chu ki holim na theium hi ta chu in a ball ki diu hi tu hin tu su chu anangai pan taw hi te ama se pian na hin chamta a ki ho tu na bo hin Manipur sunga ga le tu la ki chai sa adinga hi Manipur DGP Rajiv Singh Manipur sunga meitei le ko ki zo ki ka chamta a ki ho tu na aum ting le bo ga le tu hi ki chai dinga hi tin Manipur Director General of Police DGP Rajiv Singh in a seiji Zanhia Manipur Police a 134 hinna Rising Day ki man na a holim a bol na achun achi sa May 3 2023 apat ga le tol ji a Manipur Police hon ha sat na akimai tu pi ho chule boina su thip na ding le chamna aum na dinga apan la dan ho a seiji na hi ha sa he jong le buina zo si su thip na ding in pan hat ta in akilai aji chu agang thei pe na chamna aum ding hi ke hon jong ka deu vin chule achi sa kum khat le ke sunga hin buina jong adai jap tai ati gal le tola ki doza le nam te ni in ki ho chamna anei ding in DGP chun team na zong anein chamna hi ki ho tu na akun so theya hi in hu ham ji a jong thei lo ding a hi ati Rajiv Singh chun a sei be na achun tu chan hin mei pum mei thal sang thum le som le li chule mei chang sang som thum wal aki man do tai ati hi chikin gon ki man na achun police officer tampi ato phat man ji uvin ewan aniki pi in Kangpo Pi Police Station Zongchu DGP Trophy for Best Police Station Award 2025 anaki pe na hi chu hi na DGP Manipur Director General of Police DGP in Manipura koki le meite ki ka cham na hi hu ham ji a ki kap tu na uma elo le thil dang dang hi ta bol ji a chu cham na hi thei lo ding hin na iki ho to powa le hin cham na yong hi jing thei he ta chu zan hi Manipur Police in Rising Day aman na wa chu an se hi in na chu hi in chu ta le thil dang dang tam pi yong hi gal le tul ji a thal anaki chom do ho mei chang anaki chom do ho jong hi sang thum wal hi liam mu hi tai ta hi thu pi jong anane hi chu hin tu na ban hanachi pe yutin namsan khupia junta in bom atha khum ji a mi gu mo lemen mi som wal ki sukha achi sa Saturday jan chun junta hon wan lenga kun namsan khupi bom a hin hla khum ji in naw sen khat pan na in mi gu amo lemen chule mi som in ki sukha ki to kha na aneu vietin Taang National Liberation Army TNLA in a season hi achi sa Friday ni khwa jong hichi khopi mama a junta in bom anatha ji anu mai chapong ni le pusal khat anamol le mahi TNLA in tu phun a bol na achun achi sa October ni sim khana pat ni sim som le sagi chun TNLA in avai bol na gam kai hoa junta in bom vel som ni lagin anatha khum ji in nu naw chapong zaw na in mi som li amo le men chule mi som li in ki su kha ki to kha na aneu ve ati hichi bom ki hla dan ji in chen na in le school agomin zakhat le som thumwal asu se ati Taang National Liberation Army TNLA le junta hoyong hi aki ha bol he jingowin na amoyong hi ti la galo hi ki chai ding hi tam hoyong hi tu la thu su he tam zo he mo news ngan ma a hi kinin na chu hin tu na ban hanachi pe yutin abana hin NSCNIM General Secretary TH Muiwa in naga mi te henga ngaidam aki thum dinga JUF in nge na nei NSCNIM lamkai lubu TH Muiwa in naga mi te henga
ngai dam a ki thum ding a hi tin Zalian Rong United Front ZUF in nge na ananei je zan hi October ni sim som le ku 2025 ni khuwa ZUF in thu su a bol na achun kumsot ta chamhlat gal ki sat zowa naga mi te khut gu kiwa a kuinunga muiwa in a pin na sum dal wang khu ahung building hi panna be hi ati muiwa hin chamhlat mina naga mi te la a ki khantal na huham ki tha ki matna so sa hi ati NSNIM hin Zalian Rong mi pi te chunga thaguma vai a bola asu gen theyu a hi achi sa kum ho a thildi lo ki bol ho bol khel ho zo se chunga muiwa in mi pia nga ngaidam ma ki thum dinga hi tin ZUF chun a seijin a hi ZUF chun a sei be na achun NSCNIM in Zalian Rong ho chen na gam kai ho a kiem ho a ki sa uvin control a bol uvin hu hamin sumla pa ya ki donovin highway le railway ho azong dan di lowin kai a ki donovi ati ZUF in buina hasan na izan umjong le Zalian Rong mi pi dinga political lungtum ho mul so na dinga pan kila jing dinga hi ati chule NSCN kiloi khom na ho hinda tha a ZUF in job member tampi omin hichihin NSCNIM tha su na avet sa ati chika chu analin na NSCNIM kiloi khom na hinda tha a ZUF in job yong hi tampi au metin na chia ta he ale a ki tu moding mo ngo chu ti na hi muiwa in sum dal vilna ahung nei ding hi naga nationalism le sovereignty mina mi pi zo bola thu nei na aman sa ho cho hingkit na ding tu go na hi ati achi sa kum 2015 na framework agreement ki nei jong chu dem na anei na hi chi chu mi pi ki zo bol na a hi in solution jong a hin polut pon hitabong ki zo bol na ho a kon Zalian Rong mi te ho chingthei ta a ding in nge na jong ananei jin hi a chaina in ZUF chun NSCNIM camping hi subsid na mangtha a hitan chule kinung sun a hitayati ZUF in naga le Zalian Rong mi te adinga pankela jing ding a hitayati a hoin na chi he ei hon naga te hi ki tu ke ham ti lo hin NSCNIM le ZUF yong hi phat ma sa chun khapta ma sa chun PR khana hin am ho ki dem tu na khani kana sim dot ne la kalung na dung anadong ke in na itia amolam hoyong ki do hin nge ta he kalung na dong hin ai la tua tu so hin sim wa hin ipja ki do ham na am ho ka ayong ipj ham ti chu tunin news hin sim wa hin khoi selin ka hetan na no no na ngai wa le chon hoi sela ipja NSNIM le ZUF ki tu thailo ham ti hin on jong nan he diu he tan na chi so ZUF in muiwa hung ding hi lim na anei lo dan a hi na chata le NSNIM akuna ZUF job tampi ZUF aga jam lu tampi hong ma hi tai cho them ja ai amho jong hi chan ge hi phau hi ti dan hi ti sa hian abana na chi peyutin abana hin KSO meeting kin gon mi pi in to son dinga UK ne in tu phun na nei ahong long ding ni kho 21st October 2025 Tuesday nia KSO GHQ win phat shot pi people movement thu a camping a bol now thu chaina siam ding to gon anei now ni khuwa hi nam ngai lu zo sen changwal na to da la a kin gon khu sa chi dia het sa hi ki holim nup na hitalowa to ki vai hop na ni khuwa nei ding a tiu hi het pi na le to sot na tu phun a ki nei jin hi Manipur mi ten ei dal bol now a ki beijing in service quota kisan ei ka hla u hi hechi u hitin phan masa bonga nam mi te thungai ngai za ki hlep na thu sei lam kai a ta loading kinep na a ki nei jin hi yejam tia tu sei thanu ma na to na tong loading a ki le gam tum dal na le nam na to na hi khut ki sop na ki nei za mi su chi na to gon zo ki chi pi thei a hi ti hi lam kai hon e het diu wa jong het sa na a ki nei jin hi hichikal wala to khom meeting ha bol be set ta loading ato a ikipat ta diu ji a nam ngai lu zo sien social media a tu sei sanga
hang san ta thu ta GP dia hi chi meeting hi ho salam kai chule mi pi zo sian gial kho chi a nam si pe zo sian jong support dia team na ki nei a hi thing khole malcha hi gal ko na thu chaina hi thei a hin gial kho chi u hi te Department of Information UK ane chu cho hin na UK ane thu si wa hin bol na chu social media hoa nam ka ngai lu ta hi i pian lang wa thu sei sang wa hin practical ta en ta sa ta in ki pan do ta hu tin nam ngai lu mong hi wa le hi tin social media han sang a hin i ta sa ta win po do tin hi tau te tia chu KSO in meeting a hin ko na chu pan la chi dinga UK ane in tip na nam mi te ho a hin nei hi tu na ban ana chal pe yutin abana hin Churachandpura tuila substation na tong mi sagi ki voji a dem na ki nei zan hi October ni sim som na gate ni tha ni dan 5:30 pm vela tuila power substation a officer in charge pan na a staff sagi thisan su liwa aji be hela mel het lo hon avo aji uvin MSPCL SSD 9 SSD 3 Churachandpura na tong hon dem na ananei uvin hi MSPCL SSD 9 SSD 3 manager mina thu so ki bol chun hi chi thil so apong concern person ho chule gamkaya association hon ahung thung ding October ni sim som ni khangkim masanga custom dungju ya a sei sam diu win nge na ananei jin phat ki pe sunga don butna aum lo le administrative level a law and order dungju ya ki mai tu pi ding a hitayati Jahang mi pi hole public service na tong ho ke ka a ki he thiam to na chamna a na ding in hitabonga ki yang bol na ki su boy na a na loading in ki tip na hen tin tu phone ki bol chun ana sei jin hi tuila substation na tong mi sagi ki vo ji asuna MSPCL SSD le SSD than hon dem na na nei wa amo hin October tarik som ni masangya ya sei cham na hin nei ding wa tip na anane yu hi tu na ban ana chi pe yutin aba na hin JJM scheme ne gu cha gu a kingo na chung changa contractor ho le subcontractor ho live discussion adinga ko na Sanapati district sunga Jal Jeevan Mission JJM to go na hina bang in akitong pon ne gu cha gu au metia ngo na ki nei chu hichi sim contractor ho le subcontractor hon achi sa October ni sim som le sagi 2025 ni khwa Hills Hornbill Express a bullabal nei lo zo thu hi tia su thieng na anei to hlon in hichi chung changa live discussion nei ding in Times of Sanapati nei tu Kimbambe Felixin team na ananei jena hi hang phonga ko na thu so ki bol na chun thu ta thu di gial kho na in ahung thung ding October ni sim som ni langa 2025 ni kho tieng DRDA hall muna ni ha ni dan 2 pm tieng CMTV ne ya live discussion nei ding in contractor hall subcontractor ho team na ananei jena hi hichi to gon hi na din mun na pan mun ho kisu chi na ding a phan gom kom hiding chule hichi chung changa mi pi ho kichi ta a hil thiam na phan hiding a hiati thu so ki bol chun hichi JJM ne gu cha gu chung chang hi pom thei dol ta a thu khana a thei na ding a contractor hon thon lowa pan ahung la diu team na jong ananei jin hi hichi to gona hi na hung pan lo le athim mo ami mo na ki gyal diu mi pn gyal hu na ki siam khum ding wa hiati Sanapati district songa JJM to gona noija contractor hon le subcontractor hon ne agu cha gu nei nau thu hi ahung hi in na chi hi chi ne agu cha gu hi ta hi aki he do to nau thu hi en tu na ban ana chal pe yutin aba na hin Lionel Messi in 2025 MLS Golden Boot ki santa Major League Score MLS football kitet goal si a Lionel Messi chu 2025 season ading a goal kumtam pe na hi to hlan in Golden Boot chu a ki santai ama hin goal som ni lako akhum zo win chule assist zong 19 ana ball do ina hi hichi to hlona Lionel Messi hi tu le tu a ama ki chip na club Inter Miami FC dinga Golden Boot sang masape na hitai
chule Argentina gammi MLS Golden Boot sang ani chan na zong a hitai achi sa kum 2021 a chu Argentina mi ta ti in hichi awa ni anaki sa na hitai achi sa hapta sunga Argentina le Puerto Rico kichipna a Messi in assist ana ball to hlon in leisi chunga pasal loi men's international football kichip kitiat goal si a assist ball tam pen zong a hitai ama hin tu chana gam khat le gam khat kichip na a assist vel som gup jen ball na aneya hitai ati Lionel Messi in 2025 MLS Golden Boot so 2025 adinga ama hin ana kisan hin chata le agama dinga Argentina adinga Golden Boot kisan ani channa zonga hitai chu cho hin tu na ban ana chi payutin abana hin Israel le Hamas in ceasefire anei hlon wanga kibul huna athia mangum jing kumni sunga Gaza gama galle tolum chu sutang na ding in achi sa October ni sim 10 ni khoin Israel le Hamas in ceasefire anei hlonin hichi tol hlon chun galinga ki man ho jong thado na le ki he tu na jong anei hlonin na hi hin la tu hin boina so sang ding in awum kitan zan hi chun US gamin Palestine galgu bol Hamas in Gaza mi pi ho bulhu ding to gon anei thu akiza in I hamta Hamas in ceasefire ki nei apal ki ele miram hin khu ver na ding a pan kila ding a hitin US State Department in asai na hi ni khu pa be masang jong chun US President Donald Trump chun Hamas on miram a tha uwa a hi le abon uwa ki that ding ki sumong diwa hitin gi na jong ananei jin na hi alangkhana Palestine official hon Israel gamin hi ceasefire hi apal ki 18 ngo na anein achi sa Friday ni kho chun Gaza khupi nei ton mun tianga akap ji in miram som na khat anamol le me akiti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Hamas galgu bol hon him lethal atol koi ting Gaza gama galle tol hi ki chai beb dinga hi ati Palestine official hon ase nauwa achi sa October ni sim 10 zowa panin Israel army hon ceasefire vel som lila sagi apal ke ovin hichiji a chu mi pi som thum la get amol le min chule mi zakhat le som lila thumwal akitong kha e atiuve galle tul akichai tai tia kinup tu na aum wangin Israelin milam ho mei thalin akap jingin bom a tha jingin chule milam tampi jong aman tai tin Gaza media office chun asei jin na hi Israel gamin jong Hamas in gamgi yellow line a hin palgal kaiji in ceasefire su ke in ngo na ananei jin Gaza gamle Egypt gamki ka chimat na Rafah border chu patip lowa khading in Benjamin Netanyahu in thupi na anei tai hichi Rafah gam kai hi gamdang ho akun ki thopi na thillalo izakai hung ki polu na ahiati hichi border hi aki kha ki le tua kilha na Gaza gama hi ne le cha ki thopi na thillalo izakai deibonga ki pulu thei ki loading a hitayati hichi jong hi lungdon omen Israel le Hamas in achi sa jan hi khat ve ni langa new sound in mu diu hian ceasefire gal ki chai tai ta kinup tu na nei hane hin na le tu hin ga li hung ke tha pat ki dinga hin hung thim ki nin che cho am hoin khat ina sei le boundary a hin pal ki ove yellow line a hin pal ki ji wa ka mu he ti khat ina sei ki na le am hon thala tha ma sat no he ti tin ki ngo tu ne hung pan ki tan na chong hi chana hin pha ki diu ham am ho jong hin sei thei a hi kit povin tu na ban ana simpe yutin abana hin public meeting dinga KSO Churachandpur Kouna le tipna nampi political movement thua mi pi le CSO MLN SO signatories ho to khom na lien ta khat KSO GHC win a hin gongin nam sunga thu he thei zo si hichi ki ho khom na hi thungai ding le lungyal sei khom dingin anoi za ki pi mun le pha na ding in Kouna ahung ki nei je ngai lu num ta ho na tong ho bung mi pi te zo si jong anoya ki pi mun le phan ho ma hi chikin gu na hung pang chi din pakai minin ikiti mo vinahi amun M Songil Community Hall date 21st October 2025 tingle hichimuna hi ki ho khom na nei dinga CSO MLN SO
ho kia so ji he ki win tip na anane hi ya hi chan chu tu ni ni kho thu so hin sim naw ong hi ki nin na ki pawmen mon mo ta thu so hin sim naw hi jong le a chaina chan ge abula pana chaina chan ge thu so hin ngai nam mi te zo se na chung chi wa a chaina penin ki pa thu ka hin sei ki nin na thu so tu ni khwa dinga thu so hi chan hinong ki chai tan aban thu so ting le ana ki muto ki taw hi te na bon chaw win no ki taw win